Ay, ma'am. Apay, sir. Di ba siya dyan ni Giganji ko release. Mag-prepare ti release paper. Win, sir, apay. Napalag, pisinam kaya awang kami ijay. Win ta naglib na. Ipapirma ko mati kwa. Sa emergency kami dito ni. Ay, naku, sir. Adumit ti ubrak. Ay, talamang. Kinahanak na ka-duty. Mano lamang pirmamit. Pirma mo at kailangan di pasyente di hospital di kailangan di. Agsublikan to lang ta dyan, sir. Di kwa, office ko ta. Kailangan ti Ah, ma'am, kwa. Ag-duty, anak na ka-duty. Alang nga, nagapirpirma na. May transfer kami na di ma'am. So kailangan di pirmayo. Hangard nga mabalin sir no nakakwa, nakalibnak gamin, nak nga mabalin nga agpirma-pirma titul tila da. Gamit yung style limit ma'am nga kwamit. Dapat priority yun. Hindi ko emergency. Kailangan may apuran nyo Nyamit detan sir, nakadado nga trabaho Kaka nagado, tinakapila nga pirma ak ijay. Kala nga data sir, nagado nga pirma ak ijay. Important yun ati ma'am, emergency pa. Importante mit lang dagijay sir. Kala nga data ti kwa. Gamit yung style ugali yun ma'am. Anak nga naka-duty sir, so nga kwa. No naka-duty ak, mabalin pirma ak dagita nga kwa. Anak mabalin agpirma nun nakalibnak. Pero ma'am, hindi lang na emergency ito Ayaw mo ipilit, sir, ta. Hami nga si katimang papasahod, ganyak. Nagmadimit ka sa rason mo. Balak na nga nagliba. Kung kay papilit mo nga pirma ak ata. Kuno ang duty ak aiso. Nga may ata kas nga pamon. Papilit mo nga pirma ak ata. Tuno lang ka duty ak iso. Pag pirma ak tuta. Adu pa nakapila. Nga may atan, sir. Di ka makauawat. Nakalaslas tog ka man nga uubra ti gobyerno. Abay, pagtataudan ka diti sahod mo. Nga, Kita kami mit nga baybayad ti buwis. Di pagtataudan ti sahod mo. Nakalaslas tog kami nga sasaon. Abay, dahil ti sahod mo no kwa. Kasla kanyak Lako lang, negosyo na, baybayad na ti buwis. Pagapon di baybayad ko. Di pasahod, dami lang kanya nyo. Kalastog ka nga mas asta nga kwa. ay, sir, kailangan nga minti kwa. Naka-duty akas dayan nga. Mabaling nga agpirmanak nga. Naka-duty. Nakalibnak garod, sir. Ang kamit makawawat. Nga minsan ngamin. Dayamit ti sahod yung mit no kwamit. Hanggang da kami nga baybayad ti buwis. Kasla kayo latay kwa. Mas asta nga kwa. Nakalaslas-tog kayo. Dapat priority yun. Ganyan kailangan nga talaga nga kwa emergency. Porket marigrigat mit aji ag kailangan kit. Anyumit nga kwan, priority. Ang nastamit ati kwayo. Ti trabaho yo. Hanami nga sakti. Pantay mit ati pamayan nyo. Madimit Sungar, sir, nga sakti mang pirma itatahan nga sakti naka-duty tata. Iyapan mo lang tadyayin ata. Di naka-duty iso ti pagkwaamon. Tapos si Bagampay nga siya ti magpaspasahod kanyam. Ti paggagapon ti sahod mo ki gobyerno. So, gobyerno ti pagsasahudan ay paggabuan na. Kita kami mila paggagapuan na ti kwarta ti gobyerno. Da kami nagbaybayad ti buwis. Yearly nagbaybayad ti buwis. Si kanya baybayadam. Bye-bye, damit kwak sir. Awan, isahod mo lang ito urayeng, magapot ti gobyerno. Lastog.